Russia की प्रेसिडेंट पुतिन मिट उद्रे सही अहुमदगी हेना हिंगलरॉय रिपोर्ट Russia की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ममिट उखिद्रे अमदे सही अहुमदगी हेना हिंगलरॉय हाइना इंडिपेंडेंट रिपोर्ट अमना फोंदोकले फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB की ऑफिसर अमना फोंदोकिबदा हौजिक मसागी सही होंपुगा मापन सुरबा प्रेसिडेंट पुतिन की ममिट उखिदबगा लोइनना कैंसर की लाइनाना नारे महाकी ममिट उखिदबगा लोइनना मकोक सिकपगी अवाबा मायोकनरे UK दा हौजिक लेरिबा ममांगदा रशिया की स्पाई ओइरंबा बोरिस कार्टिस्कोप कौबा मियो यसिना हाइखिबदा पुतिन की हक्सेल की फिबम असे फजिलक्त्रे महाक मकोक सिकपगी अवाबा मायोकनबगा लोइनना टीवी दा थोरकपा मतमदा सेदा मयेक चावना इरगा महाकना हाइगदबसिंग अदु पारे पुतिन ना पानबगिदमक्ता इरिबा मयेक अदु यामना चावे सेना अमदा सेंटेंस अनि खक ओय महाकी मिट उबगी शक्ति यामना वाटले महाकी हक्सांग अदुसु कंट्रोल तौबा ngamdaba मवोंगदा थक निकले रशियादा पॉपुलर ओइरिबा टेलीग्राम चैनल जनरल SBR दगे रशियन प्रेसिडेंट गे रिपोर्ट असे लाकपो ओइगनी हाइरे चैनल असिना क्लेम तौखिबदा पुतिन की डॉक्टर सिंगना सर्जरी पांगथोकपना महाकी पुनसी टेंशननबा ओइगनी हाइखिबने प्रेसिडेंट महाकी एट अमदा शक्ति अदु सिनै ममांगदा UK इंटेलिजेंस की ऑफिशियल ओइरंबा क्रिस्टोफर स्टील दा हाइखिबदा पुतिन ना मेडिकल ट्रीटमेंट गिदमक मीटिंग याउखिदे मरक असिदा रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेब्रोव ना हाइखिबदा पुतिन की मसा ngamdre हाइना संदरोगलिबा वाफम तोंगाने महाक मसा नारे हाइबगे खुदम सांगदमसिंग अमता फंगबा लैते रशिया अमदी यूक्रेन लैबाक अनिना चथरगलिबा लान असि था मरी की मतम फाजिलकले रशिया की लानमिसिंग असिना यूक्रेन की डोनबास रीजन दा लांदासिननबा थौरांग तौरी हाइरे रशियन फोर्स ना सिवियोरोडोनेक्स सिटी की सरुक तंखाय अमा सीज तौख्रे रशिया की लानमिसिंग ने यूक्रेन की नोंगपोक थंगबा सिवियोरोडोनेक्स सिटी की सरुक तंखाय अमरोमदे कंट्रोल तौबा ngamkhre हाइना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोकले सिवियोरोडोनेक्स सिटी की मायोर ओइरिबा अलेक्जेंडर स्ट्यूप ना हाइकिबदा सिटी असिदा ब्लॉक ता यंगलगा थुगाइबगी थौंगसिंग चथरकले हौजिक लंबी सोरोकसिंगदा अकनबा खुद थोंगनबगी थौदोकसिंग चथरे मसिदा आर्टिलरी ना चिंगबा सिजिनदुना अकनबा मोंगदा खुद थोंगनरे सिविलियन लिसिंग तरागा हुमदोइरोम हेनबना सिटी असिदा लैरिबाने सिविलियन कैजुअलिटी की मतंगदा चपचाबा खंगदोकना बहोनबदा चाउना खुदोंग चादबा मायोंगनरे मायोर असिना मखाताना हाइकिबदा सिटी असिदा लैरिबा इलेक्ट्रिसिटी फंगद्रे अमदे थंगना सानबा इसिंग चाना थंगनबा पोटचै अमदे हिदाक लांगथंगना चिंगबसु फंगद्रे हाइरे हौखिबा नुमित कयानिगी मतम असिदा चाना थंगनबा पोटचै सिंगदे लेपा लैतना पुसिलकले अदुम ओइनमक लान मनुंग असिदा यंथोंगनबा होनबदा ngamdana लैरि हाइरे सिवियोरोडोनेक्स हारिबा मफम असे रशियाना डोनबास कैप्चर तौनबा होनरिबा असिदा यामना मरु ओइबा मफम अमा हाइबदु ओइरे वेस्टर्न की अहेंबा खुसु खुलाई कया अमा यूक्रेन की डिफेंस फोर्स दा पिसिनख्रे मरक असिदा रशियाना सौगटपा सेपरेटिस्ट कांगबुना रीजन असिदा टेरिटोरी कया अमा खुदुम संदुना लैरिबने मखोइना सही निपान लोंगी ममांगदा यूक्रेन की लानमिसिंगा लानथेंगनदुना लाक्लिबने मिलिटरी एनालिस्ट ना फोंदोकिबा वाफम अमददे सिवियोरोडोनेक्स पु ngaksenanabagidamag aikoina lanthengna mathau tai city asi Russia gi border dagi kilometer 195 rom lapi haire Ukrainian government na control toriba Luhansk region ge aroiba pocket oiriba mafam amane numidangi matamda Ukraine gi president Volodymyr Zelensky na warol pidaduna haikibada Donbass ta oiragliba phibam asi yamna ka hena khudong thiningai oiba phibam mayokna re loinana masigi army maximum combat power singi marakta su khuthongna ge tawrakhe Russia na Slovenex city da missile kapsilakibagi thokdokta miyoi ahum sire aduga tarukna asok apan nangle haire Siviero-Donetsk ki nongsuk thangba Sloviansk city da Russia na marang missile strike tawkibaduna maram oiraga civilian singda chawna misi mina adu thokibani haina Luhansk ki governor Chahi hidaina su etega du karamba bafamda tawrakibano haibaduge mayek sengba wafamdi chapchana phongdoktri haire marak asida ngasi Ukraine ge कोर्ट अमना सिविलियन एरिया दा आर्टिलरी काप्सिन बगी थौदोक्ता सेनरी बा रशिया की लानमी अने Chahi तरागा माथोइरोम चुपना जेल दा लैना बदंदी पीख्रे पोल्टोवा राजन दा ट्रायल चथरबा मतुंगदा बर्डिक अदु पीखिबने यूक्रेन की कैपिटल किप्ता लैबा अतोपा कोर्ट अमना मासागी Chahi कुनमाथोइ सुरबा रशिया की लानमी अमबु मापुनसी सुपर जेल दा लैना बदंदी पीख्रे अलेक्जेंडर वोविकिन अमदे अलेक्जेंडर इवानोव कौबमियो यानी असि मथंगसिना Chahi तरागा माथोइ था तरुक सुबना लो अमदी कस्टम थुगाइबगा मरी लैनना जेल दा लैनबा दंदी पीखिबने मखोइसिंग अदु अवांग नोंपोक थंगबा खरकिपता लैबा विलेज अनि अमदसु मिसाइल काप्सिलखिबगी मरा लैबा थेंगनरे हाइरे इंटरफेक्स ना रिपोर्ट तौखिबदा डिफेंडर अने मखोइ मसागी मराल मसाना याजरे हाइना फोंदोखे मखोइगी लीगल डिफेंस असिना दंदी अदु खरा हेना कोमथोकपिनबा वाफमसु तक्सनखे
Russian servicemen na trial asigi ahanba web oiragane Russia gi Vladimir Putin na lanmi sing thazilaglaga war crime gi proof sathanabagi wafam takle Rights Organization gi maikai dagi su phongdokibada Russian lanmi sing bu Ukraine na trial tawba si lawnam namthaki oiba thawong sing amata yaude haire China na Taiwan gi defense zone da war plane kuntra hena thajin khre China na Taiwan gi air defense zone da war plane kuntra hena thajin khibadagi Taiwan gi war plane sing na paikhatlaga tanaki haina Taiwan na phongdokre Ningthaukaaba numita thokiba thogdok asi January thagi matung tarakpada khwaidagi chauna China na war plane sing thajilakpa oire US President Joe Biden na China bu Taiwan da landaraktanaba cheksil warol pikreba matung tarakpada thawong asi lakhibane US ki official sing na su island adu da khongchat pangthoktuna security ki matang da wa khanakhrabane handaki tha khargi matam asi da China na Taiwan da war plane paisinba ki thawong se khangen hengalakpagum tawre adubu masi China na di training drill ni haina claim tawre China na satharagli ba thawong asi Taiwan adi yamna kanna sauning ba pokbaga loina na region asi da ungkhanabagi thawong sing hengat hallai China na di Taiwan bu province asi dagi machet takhraba ama oina uribane karigumba darkar leiba thoklabadi sakti sisinaduna Taiwan bu lauksingani hairibane China gi fighter jet kungani thoi romna Taiwan gi air defense zone adu lansilaga paisilakibane masida electronics warfare early warning amadi anti submarine aircraft yauri haina Taiwan gi defense ministry gi maike dagi phongdokle Pratas Island gi awang nongpok thangba area da China gi warplane sing adu paisilakibane hairiba mafam asi Taiwan gi air defense identification zone ADIZ ki manung chalibane China gi warplane sing adu na Taiwan gi airspace da lansilakide karigumba Taiwan gi airspace da lansilakpa thoklagade yengthibagi thawong sing ama oina lawgadawribane ADIZ asi laibag asi ki territory amadi national airspace ki wangmadane China gi land gi plane sing asi da ADIZ paisilaki haibase Haukiba chahi amarom helaba matam asida Taiwan na report tawdunu lakhibane loina na hairiba mafam asi gray zone oina su khangnai analyst sing na hana na phongdokiba wafam amadade China gi warplane sing na ADIZ ki manung chana paisilakpa asi Taiwan government ki mayokta warning tawbani haina lawe Taiwan government na su formal oina maning makha tamle haina lauthorakpa yana leiriba asi tawdana ba satharakpa thawong ama oigani haire mamangi matam kaya amada China gi maike da gi hairibade war gi exercise pangthokliba si sovereignty protect tawnabagi damaktane China laibag asina Taiwan gi air defense zone da land gi plane sing paisinbagi thawong asi adumak sathaduna laklaba thawong ama oire US President Joe Biden asu China bu Taiwan da landasilaktanabagi akan ba cheksil warol pikraba matung tarakpada China na war plane sing paisilakpagi thawong sing adu satharakibani haire China gi land gi plane kungani thoi rom henbana Taiwan gi defense zone da paisilakibana maram oiraga Taiwan Air Force ke war plane sing na paikhalaga tanakibana maram oiraga China gi land gi plane sing adu handoki haina Taiwan gi defense ministry gi maike dagi haire China na di Taiwan bu makhoi gi machet takraba province ama oina ubaga loinana karigumba darkar leiba thoklabade namduna Taiwan bu lauksingani hairibane haukiba sayol da US na China bu Taiwan wathoka mari leinana ungkhana ba sille haina maral sikhi US Secretary of State Anthony Blinken asu China gi maike dagi Taiwan gi air defense zone da land gi plane sing paisilakibagi thawong adu maram chadana kaihobagi thawong ama oigani haire aroi bada tabiriba pumnamak pu thagatsare